Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theogene Kwizera, ndizera ko muri buze kuba mwagira icyumweru cyiza. Wowe uherereye mu Rwanda ndetse no hanze yacyo, ndagushimiye. Nizere ko tugiye kubana muri iki kiganiro 5 kuri 5. Nizere ko ugiye kuba wakanda subscribe, kuko tugiye kubabwira za ndani ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport muri aka kanya. Rwose kuri iki cyumweru tugiye kuba twababwira za ndani ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ariko mbere yuko ibyo byose tubivuga, turabanza tubabwire 11 baza kuba bashobora kuba babanzamo hariya rwose i Rubavu. Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport iraba yakirwa n'ikipe ya Rutsiro Football Club ya hariya mu karere ka Rutsiro, nayo niyo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Murabizi neza ko ikipe ya Rayon Sport ya APR yo yamaze kuba rwose yakanduzwa n'ikipe ya Etincelle itsinda ibitego byose 2-1. Nje tugiye kubana muri iki kiganiro ni Theogene Kwizera. Nizere ko uri buze kuba wakanda subscribe kuri 5 kuri 5. Reka twendereya twerekeza muri 11 ba Murera iri buze kuba yaserukana kuri uyu mukino uri buze kuba mu masaha y'isa 9:30 z'umugoroba. 11 bari kubanzamo kuri uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sport iri kuba ishaka abakinyi, rwose yashatse abakinyi bashobora kuza kuba bayifasha kwegukana amanota 3, dore yuko ikipe ya Rayon Sport rwose iri hafi kuba yashyikira ikipe ya APR ifite amanota 52. Ikipe ya Rayon Sport yaje kuba bigumamo, ivuga ngo biracyashoboka. 11 bari buze kuba babanzamo. Mwizamu n'ibisanzwe ni Kwizera Olivier niwe uri buze kuba abanza mwizamu. Kuri 3 bamwita nde? Bamwita Ganijuru Eli. 2 baramwita Kabange ari buze kuba yabanzamo. Muri defense nuwo bita Chimanga Chirembe ndetse na Youssou Diagne. Hagati mu kibuga bamwita nde? Bamwita Richard ndetse n'umusore kabuhariwe bamwita Pizarro Kitoko. Nundi musore bari kubuze bafatikanya bamwita Tambwe Gloire Ngonga. Kuri barabatakisha abo mu mpande Naziz Basane Kulanya ndetse na n'umusore kabuhariwe ukomeye cyane uturuka mu gihugu cy'u Burundi bamwita Ndikumana Asmane. Baraba batakisha umusore bita Fari Nganye. Ngabo 11 bari buze kuba bahatana na ikipe ya Rutsiro. Zandani ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport nuko ikipe ya Rayon Sport yabashije kuba yaterekaho prime iri hejuru, igaragaza cyangwa se itera motivation bamwe mu bakinyi ba ikipe ya Rayon Sport ko bazamura urwego rw'imikino kabisa, bakaba babasha guhura na ikipe ya APR babashije kubona amanota 3, dore nuko ariyo bazakurikizaho. Bashizeho prime kugira ngo barebe ko bashyikira APR mu rwego rw'amanota, rwose bagenda bayirusha, dore ko ikipe ya Rayon Sport mbere yuko ikipe ya APR itsindwa ibitego 2-1 yaje kuba yagaruka muri kurusi y'igikombe, kandi biracyashoboka, dore ko ikipe ya APR ishigaje amakipe akomeye, harimo amakipe nka Mukura, amakipe nka AS Kigali, Al Hilal ndetse na Al Merrek. Urazi uri kumva neza ko ano makipe akomeye cyane ikipe ya APR itazapfa kuyatsinda uko ibonye. Rero
ekipe ya Rayon Sport byasabye ko rwose ishyiramo imbaraga ko rwose ibi bintu by'iki gikombe bigishoboka 5-5. hari izindi transferi ziri kugenda zinavugwa mu Rwanda cyangwa se zivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Izo transferi ziri kuvugwa mu ikipe n'igurisha. Bari kuvuga ko umusore Serumbogo Al Amali uyu mwaka bagomba kuba bamurekura akaba yashaka indi kipe, rwose ko muri Rayon Sport umwanya kuwubona bigoye, bityo bamurekura akazashaka indi kipe yazakinira. Tutibagiwe n'abandi basore bagiye barimo nk'aba Eladukunda Pascal, Petit Messi ndetse n'abandi batari bavurwa bazarekurwa uyu mwaka bakaba bashaka izindi ekipe bazakinira undi mwaka. Reka twerekeze mu ikipe ya APR, naho hari kuvugwa amakuru menshi cyane. Reka tubabwire make muri yo ari kuvugwa mu ikipe ya APR. Ikipe ya APR nyuma yo gutsindwa na ikipe ya Etincelle, nyuma yo gutsindwa na ikipe ya Etincelle, ikipe ya APR yaje gufatira ibyemezo bikakaye umutoza wa ikipe ya APR, ivuga ko rwose uyu mutoza yaje kuba yakirangaraho agakinisha bamwe mu bakinnyi batari bamenyereye shampiyona, batari bamenyereye gukina mu ikipe ya APR, harimo abasore nk'aba Bugingo Hakimu umaze iminsi cyangwa se amezi atari make adakinira ekipe ya APR. Byabaye ngombwa ko umutoza bamufatira ibihano mu ikipe ya APR. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nizere ko uri buze kuba wagira icyumweru cyiza, uhahe uronke. Ciao ciao.